đây bực lệ được khoe nhà lo Bà lẽ bà lẽ ngắt khi nào cả đục khi nào phụ đúng câu này lệ hà được khoe Phi tụi mình là để thì ba nó sao blan lôi ra kìa lệ cái thọ cái hết thọนี่ป่ะมอ cái thằng phải khi quả đồ bóc đồ mốc quạt độ đi away YouTube away YouTube why you frame me that what pa bực lệ hà được khoe nhà không có khi nó có được cao luôn với cái bữa cái bữa màu khu bông mà Kuya kata bon ukuya. Hello. Bực được clear away cái hết thọนี่ป่ะaway đã clear as tập bọt alom đấy Nó còn thôi lẹ. Đàn em vào đôi khi về đi bố mẹ bố chia tôi là tôi lên nó bảo vậy Bữa mà khi bà lại chia cho chị nó lên mình còn thọ này Bữa qua nó còn thôi lẹ. Hả? Nó còn thôi lẹ. Ready thằng này bực bỏ wheel lo mi wheel này bực let's go lo này ready anh vào bỏ lên Ai le pai le lo. bực let được bỏ đi chung một phút ba lì nè là có bồn lủng cái vậy kia số 30 mà số 60 Cho ye. mình tụi con nào Ba ron thế. All right, you driving the other boat? All right, both of you guys hop back here real quick. We're going to show you this stuff. là ta cái số này we got a fish here All right, the first thing is when you drop it into the water, you just take your hand up here, take a little bit of pressure down, and then you're going to flip up on that switch. It comes down, it locks into place as it goes. Now you want it in its absolute last position. I'll push you out pretty far, and you should be able to drop it pretty quick. Now at the end of the day when you come in, you're just going to want to line up with the shoreline, full throttle towards it. You get about one boat length away, you pop your motor up, and you'll coast right in. Now to run the motor, you got 3 speeds reverse, 5 speeds forward. So counterclockwise, 1, 2, 3. That's going to take you backwards. Backed off. You got 5 speeds forward then, and then backed off again. Now to turn, you're just literally turning your motor like that. Battery's just like a car battery. So when this one dies, you got red on red, you got black on black. Just a half turn on the wing nut, slides right out from underneath. Just switch over to your other battery over here. Even if you get your wires backwards, nothing bad's going to happen. Just reverse will become forward, forward will become reverse. So if you're going backwards and forward in reverse, just double check your wires. Other than that, that's about it. Any questions or anything? I always tell guys, if you haven't driven a boat before with a trolling motor, just kind of once I push you out, just get out there, kind of do some donuts, spin around in a circle, kind of get used to how it turns, and it takes a second to get used to it. But yeah, pretty simple. Forwards, backwards, left and right. Your anchor, that's already attached up front. You can move it if you want. Just easiest place to hook it up is up there. End of the day, when everything's said and done, and you guys are coming in at the end of the day, just bring up your life jackets, your seat cushions, your anchor, and you guys should be good. There'll probably be the other guy up there when you come back in. ready tholi bực lệ được khoe ở nhà lơ chi khờ ta lệ ý chi cả lọ em mà lệ chi cả phô hay blue color my favorite blue có cái đấy lệ ý ready tholi nó lên nè ready li da. ready li lên lên đó lo ở đây phải nhà lâu còn là lâu rồi khoe ở nhà lên nè khoe nhà lên có bom mà nó có bốc không nhà gì mình chỉ mua mèo để liều à ăn lên cái lời đây là bù kho đồ hả lên bù kho đồ
된다 그냥 보이는 것도 안 Ida bado chura muri che. 거기 랩털레다 같이 나와. Ba ona ta fatila. 어떻게 다르고 다냐고. Just take it from the people. Ya le dile ne. Anh nó cũng bóp po. Lên được khoe ở nhà lớp. À vậy đã nổ khơ mà. Tasmania Lake. Dale pueblo de la. Lo da feliz ya. À, wow po là. Wah, ibu udah khoe li. Khoe li. Gede nanya. Nanya po Yuli. La Eti. La Eti, nyawa nerboli. Betul mati ya. Dah ni Fred tukar malah ni. Nah, tukar nyasi awe nyabarbu. Nya po bale ya. Tekra. Ya Fred had tukar nya. Ya. Tepa le ta. Le. Agak telu talo, iya agak telu talo. Makle ta. Belanda de kweli ne. Macana. Dale la gato. Si pan le ka pa coba. Yo era kadi wala do la gato. Ni nyaba. Oh, nyabarbo. Barbo. Belanda. Magya ke thote lo. तो खेलो नहीं अरे चलो वे Halo, wa pedok klip ya ditalo-talo di pobu jilor kanyali kwa temu teko. Biak awe tukwanya tina lalo bakle bada o ya tani ada huweb jelu. Tukwanya ni. Hera de beline. Be mo do. Salabja. Dia baru kwanya le klipu blorin tawe seberbawe oh nyamili klipu anda. Buat oleh buat lagi dah dah solat cikla bang. Kuahnya le klipu na sepi tapi kalau ada kuahnya le. Ini penyambana ikan nasi nyambana jadi. Jadi kuahnya le klipu nyambana ni. Kalau am pionya. Bila nami bel. Kalau ada bed tak boleh cicit. Ini baru kebeli dalam kotak ni, baru kaya ada cikgu. Thế nó trên khoai nhà bà gimana? Nó quá say, kalau lagi lemunya dia. Rame. Munya nak. Kalau ada lo, ada dia lekli, dia mapio. Nó có cái loại nhá. Nó quay. Nó có cái loại nhá. Loại nhá. Vậy cái toilet clean, clean phôi bì. Clean
tili. Hotel ke be awak be pelale kui buli hotel be kira. Le nyapo bar poli. La emma le. Ba guna da nayi. Nyar bi ta ke yi. Nyar be ipu cuma diu lah apa bu ya no. Nyapo bagima ilo eman dia. Dar bi abile dar. Sebenarnya kan kalau ni aku perasa wala kata habla ka fa go ko ra bunga. Agak ada orang tanah itu buat sudah. Semua orang kita kalau ni agak kewas sudah. Semua orang kita kalau bisa semua. Ome di beko blolo. Nya uti. Sorry lah baca tu jadi. Kena dikibul dah. Tu ke biwa. Kalau banyak hal. Kita punya plan ni. Meja paling nak. Kalau meja paling nak. Perkulo puala. Wow. Polo nya. So beautiful flower lah. Ciklo menya talor kayak di muda puala. Na tahu dah kau mau apa lah. Kamu, peti tahu kau apa? Kalau ni tak takim dengan ni. Pasal kaki bulu tu dah pun. Saya nyapu ya beri-beri. Apa lah nyapu lah. Terus ada apa ni? Nol lagi sudah. Ciklo